भन के ल्यायो के सामान किनेर ल्यायो त पाकबाट भन भन त के ल्यायो अनि गिलास कतिवटा गिलास अनि गाडी डुजु कतिवटा अरु के ल्यायो कतिवटा बन्दुक हो ओहो गोली कति थियो ए तीनटा बन्दुकको एउटा मात्र गोली कस्तो अचम्म भयो त अरु के ल्यायो भन अरु के ल्यायो हो ए भयो त्यति हो ल त